laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب الناس إلي منزلة أو منزلا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. وقال: إن المؤمن ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، وليس هناك شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أعدها ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار إن لم يتبها. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون، وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، لنطلع من مشكاة النبوة التي ملؤها حسن، لننتقي منها بعض الأخلاق الحسنة الطيبة التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألان الله بها له قلوب العباد، وغذا بها العالم، وسكن قلوب الناس لتحليه بها. لعلنا نتعسى به فيها، لأن المسلمين اليوم قد أتوا من قبل أخلاقهم، فشهد لهم ذلك الداني والقاصي والصديق والعدو. ننتقي من هذه الأخلاق العالية الحسنة التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنه وتوارثه صحابته الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ من ذلك العدل، لأن وقتنا يمر في منعرج عاطف حرج خطير فيما يسمى بالعدالة الاجتماعية، وقد تخلى كثير من خلق الله هذه الخصلة النبيلة
التي تجعل المجتمعات مترابطة مطمئنة، ويجعل فيها الرخاء والسخاء والأمن والمحبة، ويقيم بها ركائز الدولة تصول وتجول ولا تحول إلا بعد مضي الأجل. يتي الله سبحانه وتعالى taguɗo nde tagore fow tawi oron kaali o ne'iri ɓe nemaji makko tawi lannaali, o suddi ɓe yurmede makko tawi lellaali, o yamiri ɓe yamiroje makko, woɓɓe jaɓi woɓɓe sali, o halkaali. En yetti o mo anduɗa ko jon doole, ko jon laamu, ko kanko laami dow e ley, ko mo o yeɗi wo heɓa teddungal e laamu. kala laamuji ɗin fof folloto lanna hoya yeeɓo si wona laamu makko ngun kanko Allah. kaka makko tagu ngun fuɗɗi, ko ka makko kadi tagu ngun hootata, ko immorde e makko njoddi moƴƴiri heɓoto, ko e nunɗal makko kadi bonnuɗo lettete. o mantiri nelaɗo men on muhammadan sallallahu alayhi wa sallama wongol ko o jogiiɗo jikku mawɗo. muhammadu sallallahu alayhi wa sallama jikku makko on ko wonno ko alqur'ana wano nene meɗen Aisha makiri ni, wano ardini e konguɗi yoga e sahabaɓe nelaɗo kunna nara ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ka annahum masahifa tamshi fi turuqat. min yi'ayno sahabaɓe nelaɗo no yaha ka laawi a sikkay alqur'anaje woni e yahude. wama mana hadha alkalam, وما معنى كون القرآن خلقا للإنسان؟ أنه يجعل القرآن قدوة له وإماما ومرشدا وآمرا وناهيا، ويكون هواؤه ونفسه تبعا لما في القرآن من الأوامر والنواهي والأخلاق والمعاملات. ko honno neɗɗo jikku muɗum wonirta alqur'ana, ko yo taw hara ko alqur'ana on woni yeeso on tigi, ko alqur'ana on ɗowete, ko kayre hollete yi'a, ko kayre haɗete acca, ko kayre wi'ata ya waɗu waɗa, ko kayre wi'ata ya accu acca. wona ya accunde ka suudu yaha ka maakiti goɗɗo innama ha sa yeeyi sifa ɗum ɗo nder haray a waɗi riba, alqur'an no harmini riba, wiyamo da anka an hadha alkalami innaka la turidu almal, nahnu fi lsuuqi lasna fi lmasjidi wala fi makani almaw'ida. innamodi accani en ji haalawi onon kanan ɗum wo siɗum wuuga tun alqur'ana a andaka ka marte wonɗen ni, a anda ko ɗaɓɓere jawdi wonɗen ni, an yawiya ɗum ɗo no harmi, ɗum no dagi, ɗum ko riba ko ɗum ɗo, anda faala ka jawdi pottanin ɗon kere ko ka juulirde wonɗen ɗum. si jikku ma o wonay alqur'ana o wonday e ma ka wonɗa wo, ka makiti maɗa, ka atelier maɗa, ka juulirde maɗa, ka ɓeygure maɗa, ka bureau maɗa, ka établissement maɗa, ka golloɓe maɗa, ka ɓe gollanta, ka aynata ton,
karemata ton si hiɗa weddi si hiɗa hakkunde jama on hara ko alqur'ana woni yonnor woni ko wonma e yonnanade yi'a beru ko alqur'ana holluma wo yi'a beru ɗum hara jikkuma on woni alqur'an. wa hal baqiya min haula'i ar-ra'il al-awwal shay'un taw si wa'uɓe wano non no lutti ha joni awdi Allah ndindi mulata. nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam maaki ko ɓuratanmi ɓattoyaade pilaasi on ka aljanna yawmal qiyama ko ɓurɗo moƴƴude jikku wo e mooɗon. o maaki alaa ko julɗo wallinanoyte e golleeji makko moƴƴi ka feesirgal makko moƴƴal tawa no teddi hewti wasi tawi himo jogii jikku moƴƴo. o maaki sallallahu alayhi wa sallam julɗo mo tawata ñallata hoorude waalata naafude no hewta daraja waalowo juulude ñalla hoorude tawa kono jikku mum on moƴƴa oɗa moƴƴuɗo jikku mo ñallata hoorude waalata juulude no hewto oɗa darajaji sabu jikku moƴƴo on. e yetti Allah no hani yettirde noon ko kanko fewnata mo haaji fewnugol yo fewnu en yo dandu en bone wonkiji men ɗin e bone ayɓe men ɓen e bone kala joom bone woni ko suuɗiɗo woni ko feeñuɗo. yo Allah wattu en e laawol moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓe o yiɗuno konnguɗi muɗum e kuuɗe muɗum o yarli o weltori o tabintinna en e muɗum o ƴettita en e muɗum. hiɗen seedo reweteɗo ala e goonga tawa si rewama nafay rewɗo on si rewaka lorray mo rewali on si wona bajjo gooto wi'eteɗo Allahu on. ala mo o kafi ala mo o nandi ala mo o eɓɓidirte. hiɗen seedo wonde nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o arabujo ɓuraysiyankojo makkayankojo mo anduɗen asko muɗum. hiɗen seedo o ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah kono komo Allah suɓi ƴetti weldi komo Allah subhanahu wa ta'ala teddini ɓuri tagore nden fof o nelimo e meɗen. hiɗen seedo wonde o yottinno ko o nelano kon o laaɓanno en reedu o holluno en moƴƴereeji ɗin ko honto ɗi heɓorta e ko honno ɗi heɓorta o rentinno en boneeji ɗin ko honto ɗi iwranta en ko honno sakkorten ɗi liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. fii mo halki hoore muɗum o anda ko kanko tigi woni ko halki hoore makko wona angal yottingol nelaɗo woni ko halkimo. mo malama kadi o anda ko nowru makko malandu ndun nani konnguɗi malaɗi ɗin hoddiro Allah ngon jaɓinimo o waɗi. yo Allah juulu e o nelaɗo yo juulu e sahabaɓe makko ɓe yo juulu e kala wattuɗo batteji maɓɓe ɗin ka diina Allah taw hara ɗen tawda e ɓen amin. anden ko ɓuri wonde goonga kon ko wowla kon fof ko haala Allah kan ka deftere makko peewal rewirangal fiiyo baraji heɓo fiiyo Allah ɓatte fiiyo Allah welto ala peewal hewtingal peewal Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ko ɓuri bonde e piiji ɗin wonaɗe e waɗeji ɗin foppu ko piiji sincaaɗi baka ka diina wi'a ko diina tawina diina rewira ɗum Allah. sabuna ɗin ɗi majjinayi
si jommum maayi e muɗum o sumoyay yo allahu dandu en ɗum musidɓe julɓe tedduɓe yo allah waɗu en malaɓe yurnoɗen e nder ko nelaɗo accanno en kon e ngaluuji e moƴƴereeji yurnoɗen e kum booto hun ɗon booto hun jikkuuji moƴƴi booto hun huwondire moƴƴe booto hun welde fii cippitaare newaare konnguɗi welɗi kuuɗe labaaɗe ndaaren e nder kum booto hun ɗon tawen ko woni nder ton kon fof koko moƴƴi kono fof ƴettodata nde wootere suɓen ɗon jikku gooto mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam duumino e muɗum tabiti e muɗum allah waɗi sabu ɗum ɗon o eltanimo ɓerɗe jiyaaɓe ɓen tawi jiyaaɓe ɓen no yiɗi mo ɓuri ko yiɗi hay hoore muɗum o hoɗi ka ɓerɗe jiyaaɓe ɓen eɗen anndi habab ɓaawo ɓe naɓiimo fii wargol mo ɓaawo o gomɗini nelaaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɓe wii ɓe lettiray mo lette no gasa ɗen ɗon lette ko ɗe muusi kon ko ɗe neeɗi kon waɗay haa o yiltitoo o accita diina muhammadu kan ɓe taƴa kollu ɓe inna ene hiɗa wakkili yennugol muhammadu men accite ɗo yaha ka ɗeynguure maaɗa fowtoɗa o inna wallahi wonki ankin iwgol on taƴirgollan kuccum kuccum ko ɗum ɓurin mi newanaade edi muhammadu ka woni toon bullu yiwgol mo gayatul hub giggol ko ɗo hatti ko honɗum waɗi ngol giggol allahu subhanahu wa taala o bugike ngol ka ɓerɗe jiyaaɓe kono sabu on no woodi ko sabu ko ɓe yi'i kon e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama e jikkuuji moƴƴi cippitaare neetaare nunɗal feewugol yiɗangol yimɓe ɓe moƴƴereeji ɗi yiɗani hoore muɗum ko ɗum waɗi allah daali walaw kunta faddan galida alqalbi lam faddu min hawlika si tawino a woni no ñannguɗo ñaaɗuɗo mettuɗo fii sonkoowo fidduɗo fii kala alqur'an no cippaade e maaɗa kono yimɓe ɓe ndogay no potto ko kullum ndiyen yi'a wona kullum yiite allahu subhanahu wa ta'ala no yamiri jiyaaɓe makko ɓen yoɓe nunɗu ka konnguɗi maɓɓe ɓe yoɓe nunɗu ka kuuɗe maɓɓe yoɓe nunɗu hakkunde maɓɓe e allah ka dewe e ka piɓule e ka aadiiji yoɓe nunɗu hakkunde maɓɓe kamɓe kadi si tawi hiɓe ñaawude hakkunde maɓɓe الله دالي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تؤرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله دالي هيكو أونو يجلب قدم به
wone dariɓe tabutuɓe feewɓe nunɗuɓe hara ko e hoore ko feewi kon tigi qift woni hakkunde teri hara jinganaali fenande hara bonnitaali goonga kanko Allah ɓay himo andi no woodi ko o waɗi e neɗɗo no gasa ɗum ɗon waɗay haa on tigi ronka wadde ko wi'a yo waɗu ɗo e numɗal o limti ɗum o wi'i wonon feewɓe hara ko sabu Allah hay siko e hoore moɗon wona e ñaaweede hay siko an woni e landiteede ko waɗɗa kon an tigi e hoore ma hara ko jibinɓe ma ɓen ɗiɗo ko ɓe wona e ñaaweede a noddama ya seedo ma hara ko ɓattondiraaɓe ma nene goto baaba gotoɓe maaɗa ɓiɓɓe nene goto baaba gotoɓe maaɗa kawraɓe ma bappiraɓe maɗa weldiɓe ma nafuɓe ma o yiltoy o wi oɗo mo wonɗa e seeditade e hoore muɗum woni ko o galowo woni ko o baasowo andu ɗum ɗon ngalngun e baasal ngal ko Allah woni ko handi e mum ko kanko sendiri noon ta ɗum ɗon defe a dartanagol gala on ɓay nafoore no iwrude e makko ara e ma buy tooña miskino on ɓay on ɗon kañum ala ka wullito so wona ka rabbul izzati wal jabarut si neɗɗo waawi feewude nunɗa hakkunde ɓeeɗo lintaaɓe ɗo ka ñaawugol haray no tanƴina luttuɓe ŋittee sikke o wi o tentini wotta on jokku mbeleɗe wonki monkin dey haaron kon nunɗude awa andon ko golloton kon Allah hina humpiti ɗum himo andi nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama hatta tatajalla lana hadihi alkhisla wa hadha alkhuluq fi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam لنأخذ من ذلك نبراسا نستضيء به في هوالك الظلمات التي نمر بها الآن وقد أنشئت المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية لتحل المشاكل القائمة بين الخلق لتقيم العدل ولكن بدون جدوى لا محكمة الله ولا المحكمة الأوروبية للعدل ولا التي في أمريكا ولا التي في الصين ولا في هنا ولا هناك باعتراف أصحاب عقولهم ñaawirɗe buy darnama ɓay tawama ɓiɓɓe adama ɓen kam pelleti ɓeɓe toñidira ɓeɓe haɓa ɓeɓe gerda haqqeji goo woɓɓe goo jattay honno ɗin hettorta honno nunɗal tabitirta honno mo ɓe hendorta kum hani hendade kum ka teddungal muɗum ka daraja muɗum ka jawdi muɗum ka wonki muɗum ka hoɗi ɗon ka diina muɗum e nokkeji ɗin fof ko honno neɗɗo on hendorta ko haani hendade ko Allah okkimo kon fof tawa goɗɗo goo haalorali ɗum jattali ɗum tooñali ɗum bonnali ɗum tawa haqqillaji yimɓen fof no fotti wonde ɗum ɗo hii neɗɗo on no foti e wuurude ka hoore leydi ɗo ndi Allah tagani fi yimɓe ɓen fof tawa himo jogi haqqe wowlugol ko haani wowlugol kon ɓay o tampinta goɗɗo e haala makko kam himo haani ñaamude himo haani yarde himo haani hoɗude himo haani teddinede
himo hani hettude haqqeji makko ɗin fof himo hani rewugol kun o faala rewde wo fof no jaɓi ɗum inna ɗum ɗo gasi wo si waɗama justice ji international ji goɗɗi goo ko ka sous région ji goɗɗi goo ka leyɗe inna yo waɗi tribunal ɗo ha wi'a yo waɗe cour suprême a wara hewtiɗo lannaali wallahi cour suprême on naɗo woni cour suprême on ko woni ko yawmal qiyama wa nadau lmawasina al qista li yawmi l qiyama ko nden ñande ɗen peesirɗe waɗoya ɗon ko ɗon woni cour suprême on kono ko luttiɗo ko foppo ko penale wona ɗe mondede walline ñande goo Allah ñaawi toyto ɗen ɗon fof wa huwa ahkamul hakimin wa ala kullin musayaratan ala ma yaqulun si en jetti joni ko wi'a kon joni awa ngol laawol ɗo ko ngol ɗo jonnitata neɗɗo on nunɗal e teddungal e haqqeji ɗi o handi ɗin bi gaddi nazar e luutonirgole ɗin haqqeji kono joomiraɓe haqqillaji maɓɓe ɗin kamɓe tigi ɓe tawi ɗi tribunauji ɗo fof ɗi justice ji ɗo fof ko waɗaka ñawete kon fof yaltinali nunɗal haanunongal ngal ko ɗi moƴƴinira kon fii muɗum ko waɗi no woodi juuta juuɗeɓe tedda koyeɗeɓe tippuɓe e mo ñoƴƴi ɓeya piti no haron ka tawa si wona ko ɓeeɗa faala ko wuulatake to linauda ila asri nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa khulafaihi rashidin linandura kayfa kanu yahkumuna جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعدما أخذ بتلابيبه وجذبه جذبا شديدا بين أصحابه وأعوانه وجنوده وقال يا محمد ائتني من مال الله ليست من مالك هو أرسلني neɗɗo go ari iwɗo ka fulawa ka burure pinal ala anda hunde ko andi o ko luubagol geloɗi no si ka fotta ɗo koyo luuɓe o tawi nelaɗo sallallah alih sallam e sahabaɓe muɗum no tooli o hewtingo nangi nelaɗo o poñimo ka dande ɗo o jogi ha yoori ken o wippiti kadi moƴƴi o wi hey ko an muhammad hayo yarigoy nelaɗo hey ko ayi muhammad jonnan jawdi Allah nin ndi o jonnuma ndin wona jawdi nene ma wona jawdi baba ma jon nin ndin honno mo faandi ɗo ko zakkaji ɗin ko hombo jonni ɗi hombo yalti waɗi décret yoɗi yaltu ko Allah subhanahu wa taala ko hombo ɗi jonnete ko miskimɓe ɓe yani sengo goo ko gonga makko kono o anda ko honno hetititta gonga makko hara inde makko bonaali laaɗo maki kono awa hoynanan seeɗa kambede o hoynani mum seeɗa sahabaɓen tawi faalama yande e makko taƴiramo kuccum yakta'unahu iraban li anna mahbubahum kadi mussa sahibu risala kadi usiba pour mo ɓe ɓuri yiɗude on ɓaawo Allah subhanahu wa taala memama jon nelal ngal tigi wonɗo e yottinande Allah on e meɗe on ɗon hewtama honno darete ɗo hande kadi nelaɗo maaki ala rislikum waɗedoy nelaɗo nodde ɗon kisan wonɗo on ka banque central o wi he goɗɗum no toon wono woodi o wi yaw sarsanamo ngeloba tamaro hamba ŋaƴƴilo waɗanamo ngawri kadi e ngeloba wonba bo hamba ŋaƴƴilo yo jaram aruni min muluki dunia alyawma من يطالب بحق بهذه الكيفية
kayfa yakunu masirahu e lamɓe adna allah ɓen hande wiyeteɓe no ɓuri nunɗude ɓen hande hollelan ko hombo waɗete sifa ɗum ɗo kanko kadi o yoɓira sifa ɗum ɗo nahnu nara kayfa yugassamu al'ana almanasib wa kayfa tugassamu alkhayratu yuqalu hadha nasibu alasadi لرئيس الدولة وهذا نصيب كبير لشيف ديليتا أيضا وهذا نصيب لزوجته وهذا نصيب لولده وهذا لأخيه وهذا لصديقه وهذا لبني جلدته وهذا لمن يسكن معه في القرية وهذا لمن كان يدرس معه عندما كان دارسا وهكذا وهكذا ثم يأتي المنافقون الذين يتزلقون يمدون أعناقهم كأن دجاجة تدخل بعد غروب الشمس يقول أين نصيبنا فيمسهم شيء من هذا فيفرحون أما الضعفاء أصحاب الحقوق الأصلية فيسمعون هذه الأسفار في الإذاعات وفي التلفاز أنه جاء مليار كذا وأنه جاء مليون كذا وأنه لكذا ولكن لا يرى له أثر بعد عين نعم حندنا سندرتين لام بين سيدنا نوندا waɗete feccere ɓurde janɗude nden inne heɗum ɗo ko chef de l'état o heedeno noon kadi ko président de la république o eɗoɗon on ko ɓiɗɗo makko on eɗoɗon ɗon ko awa ko ɓeygu makko ko oɗo ha e défense on jogiiɓe pinka ɓe gayna ɓe ɓen noon kata ɓe ɗaɗe de yaha luttoya ilto e paɗe naafigi o koy wala no haɓɓidade ha noon no poɗada ko mum a sikka guerto ko narta ɓawa futuro kewo menen kadi to menen kadi hay hunde ala to ko makka tun balɗe tati tawi ɓe yahani Hunayn woɓɓe no natiri ɓay he joni feere ala ka dogen daɗen joni kita ukkoɗen ɗo yande ha anden ko on to yaltiroyte woɓɓe naatiri ɓende laaɓu nde gerdaka fuɗɗode taw julɓe ɓen fooli kono tawi jaka ɓe yano suuɗiɓe ɓe yanoyi e julɓe ɓe piiɓe ha fayda fof dogi ha lar sallah sallama dari kanko tum e hoore babum imo maaka konngol makko luttowol ngol أنا رسول الله كذب أنا ابن عبد المطلب حتى فاء المسلمون ثم كروا ثم قاتلوا واستبسلوا وانتصروا tawi hakkemɓe yako koɓe faala fiyoɓe foolu bani saqife en ɓe inni wota en accu rewɓe ɓen wota en accu ɓiɓɓe ɓen wota en accu jawle ɗen foppu yaaden e muɗum mo ɓe hara no reeni no nangodiri e gaño mum o yeƴƴito heno ɓeygu mum ɓaawa mum no anndi si fawlama ɗo ɓeygu makko goɗɗo jombay jooni e heyno jawle makko ɗen kadi no ɓaawa makko ɗo eyno ɓiɓɓe ɓen no ɓaawa makko ɗo ko kanko woni hoggo ngon ka diwaɗon o ko ɓuri hulande konko ɗum yanoyte e mum feere moƴƴere bonde payne la sallah sallam fooli heddike jooni hino ko jawle nelaɗo sallah sallam ndaari sendiri alhaali o okkori woɓɓe buyi ko ɗum goɗɗo wi wallahi ra'aytu rasulallahi sallah sallam yu'ti man la yakhafu lfaqra mi yiine la no senda jawle no okkitira mo tawata oɗo o hulaabi basal goy o basal na haccitande mum na goɗɗum ko wiyeten ɗo naɗo ka keeso yiɓale wi to a waɗum ɗo naɓire to a waɗum ɗo na yimɓe yiw fof yeeso yimɓe fof ɓay ɓe sonki ɓe nelaɗo sendu noon ɓe yeyi se nelaɗo sendu noon
hakkunde wonki e jawdi giggol moranangol no ɗon mo Allah dandi bone jawdi wo haray o fayda feccere ɓurde nden e boneji adna ɗi goɗaɗi nelaɗo sendi waɗani yimɓe mum ɓen buy yata'allafu bihi himo melɗiraɓe ɗum ɗon no gasa ɓe naata haa goɗɗo goo daroyi e ansariyankoɓe mbay o yii ɗum ɗo fayda ko ɓeeɗa ɓura okkoreede o wi wallahi hadihi ismatun ma urida biha wajhullahi ɗum ɗo ko sendore ɗum ɗo naafi Allah sendira nani ɗum ɗo mi annda o ko fiyo ɗum ɗo sendira kono ɗum famali ɗum wi cak anoppelaɗo sallah sallam no laaɗo maaki illam yaadil rasulullahi sallllahu alih wa sallam faman yaadil si nelaaɗo nulɗaali ko hombo nulɗata acci tawa annda ko fi honɗum ɗum sendira ni o wi ene onon ansariyankooɓe ene welata on ka woɓɓe yaada e gelooɗi ɗiɗi ɓe yaada e gelooɗi sappo ɓe yaada e dammi joyi ɓe yaada e nayi kolce jeenayi ɓe yaada e kolce hata bakari ɓe yaada e guluji hata bakari o ɓe hota kamum onon yaadon e nelaaɗo muhammadu on ɗum welata on ɓe inni wallahi welimen ko menen ɓuri marde geɓal nelaaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ñande goo o juuli subaka assalamu aleykum hay bagete saaliya to waɗal o ndimi sappuji ɗe o cikkitoyi ko o wowa fuppugal ɗi taw fuu o dogi o naatoy ka suudu kono ɓe jooɗɗon ɓe anndi ko heewi ko sa sallah sallam o juuli subaka o jottoɗo seeɗa ɓe yewta ko landoto ko hombo hoyɗi koyɗol si weɗen anndi min firanamo ko hombo anndi ka nawnɗo woni min juuroyomo ko hombo anndi ka faatiɗo woni min yaha min wattinoya ko hombo jogii probléme min dara so min mari solution muɗum kono dogi ka suudu on o arti imo hawjo jotti o ni accanena hakke wallahi ko jawdi seeɗa min neldano jemma mi annino mi sendanayi ɗum mi inni hari mi inniɓe ƴettu hunde kaari naɓana kaarijo ƴetta hunde kaari naɓana kaarijo so namiski ɓe kaari ɓen ni kono jaka ɗoyngol ƴetti men ɗon jaka ɓe naɓaani mi anndini ɗo ɗum naɓaaka mi annda noon so yewtiɗo ɗo emin ngari yewtuɗo tan ara mi maayaani mi taw yomi yahu taw mi siini an ɗon ndin ɗum jawdi iwa e hoore am ɗum si mi arta mi jooɗo yewte la ilaha illah ayu raisi dawlatin haga ko ɗum wasi oɗo heɓi giggol yimɓe ɓen hiɗen anndi nela sallah sallam ko wona no lebbi tati timmuɗi hara fayande sagginaaka ka suudu maɓɓe ko honɗum ɓe wuuri ko ɓaleji ɗiɗi tamaro e ndiyam nelaɗo men sallah sallam faati tawi doloke makko njandi haɗiroyɗo on no tigina e juuɗe alyahudajo himo ñawli sariyare 30 mahe si ko ñammina ɓeygure makko nden ko maayi tawi ɗum yoɓaka sikkuɗen hara lamɓe ɓe nunɗirno 5% e ɗum ɗo no la sendiri ni sallllahu alih wa sallam hay goto hultano coup d'état sabuna ko tuma toñuɗa o mettita yimɓe ɓen omar bnu lkhatab radiallahu taala anhu wa ardah ɓaawo o yuwama o barninama o andi o hisata ɗum ɗo o wasi o ndaari sahabaɓe ɓe nelaɗo faati tawi no weltani moƴƴi suɓaɓe suuta e sahabaɓe nelaɗo njeego o inni si woni mayde aranilan haray miɗo tori on onon ɗo njeego tumbodire diisodiron ƴetton goɗɗo hakkude moɗon waɗo lamɗo julɓe ɓen abdoullahi oɗo ɓiɗɗo an on tawaka e moɗon dey kono seedintinnonmo kono kanko maraki ɓale muɗum ɓiɗɗo makko ko adimo aboubacre ɓaawo mayde mbaru mayde nanngimo o ndaari sahabaɓe nelaɗo ɓen o wi taw ko hombo gaynata ngal dongal ɗo himo jogii ɓiɓɓe himo jogii taaniraaɓe himo jogii nene gootoɓe kono ko honnon o wi
o wi komi tanƴini tonal ngal dongal ɗo hara ngal yuppitaki o ko umaro haynaɓe gorol gotol ɗum ɗo woni nunɗal ka sendugol ko ɗum waɗi ɓay wono umar ibnu khattabe radiallahu taala anhu ñande goo ɓayɓe udditoyi ka wiyete albahrain coñci bus ari o sendi oɗo dolokke o warani hoore makko kankati dolokke o warani ɓiɗɗo makko abdoullahi dolokke e juma ɓiɗɗo makko abdoullahi wi joni baaba accu an timmina complet on waɗu dolokkaji ɗiɗi aggidira ɓay an a ƴaway ka gangunal a yaha yiida e hoɓɓe ko an woni lanɗo on min mi hokkima o wi a jarama Allah ɗo barke maɗa o yetti dolokkaji ɗin o aggidiri o ƴay ka gangunal o ini ya ayuha nnasi isma'u wa atiu he yimɓe kori nane jaɓon ko lamɓe ɓe wolata kon goɗɗo hawtini he la sama wala ta'a min nanata min jaɓata min sali ko on ɗum waɗi laka hulla wali kulli wahidin minna ɗamis an hiɗa jogii complet aggindiraɗo minen mo ɓe ko gooto heɓi honno min nanirante min jaɓana min salƴiti anunɗa a fotindaade hakkude meɗen amen en an ko ɓay ko alanɗo an heɓa ɗiɗi mene min fof mi heɓa gootum ko Omaru wino ɗon gadi présidentiel ale tami yiitumo ɗo pooma yaɓe mo sirete ka ko ɗum o wino o wi abdallah immi hutuba on de o accani aɓe gani ɓe salmini ka hutuba ɗon abdallah immi o wi ene o dolokke ɗo goɗɗo e majji ko on bo jeyi o wi wallahi alladi la ilaha gayruhu mi woniri allah mo rewtalasina kañum dolokke ɗimmo on ko dolokke geɓal an moom mi okki baba am ɓay kanko ko tummodirteɗo o yawi aha al ana ɓul nasma joni wulgo falɗa o min nanay min jaɓa alhamdulillah ñande go Omar nebban no adda e bidon ji himo sendita o wancina o junnita o inna ɗum ɗo ko suudu kaari ɗum ɗo kadi ko kaari o sendiri no ɓeyngol nen ɗuuɗiri noon mo jogii sagata loluji ɗin ko wayli o andi luppitay seeɗa so joɗɗinay tun dembita seeɗa on kadi no ƴettude waɗani tappa ka newre muɗum ɗon ha seeɗa wuja ka sukundu muɗum Omar yeltoyimi tawide sukundu jalbi o honto heɓɗa nebba min mi sodnama nebba kayde wote mi yaali Madina mi yaali Avaria mi yaalɗo honto an sukundu ma ɗum ndu jalbi sukundu yimɓe foppu jalbade woni wallahi ko batte ɗi bidon ji ɗo ko ɗum mi piitidir ɗo mi waɗi ka newre han ɗo mi wuji o wi jawdi julɓe ɓen hadde lam seyti jawdi julɓe ɓen a tudhalini nara wa ana hay a naada e lan nder yiite harami ɗo wuuri adde lan seytu o fembi haalaadi pos sukuru ndu oɗo ɓay mayde aranimo o inni wa umar ya laytani lam talidni ummi ya laytani kuntu wahagatan ya laytani kharajtu minha kafafan la alayya wala liya o wi Umar mayde aranima fotno hara nenemaji finanima hara wonano neɗɗo fotno hara ko kaakol wonɗa hendu ruuyina fotno yalta ka adna ɗo hara a heɓani hay hunde hara kadi hay hunde jokkama asalullaha an yahdiyana li ahsani al-akhlaqi wa ma yahdi ilayha illa hu aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه من تبع آثارهم واقتفى عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يتي الله سبحانه وتعالى yo Allah feewno nge jikkuji moƴƴi yo Allah waɗ en hulooɓe Allah waɗ en senndooɓe nunɗa Allah waɗ en ñaawooɓe nunɗa wa ida hakamtum bayna annasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bi so ñaaway hakkunde yimɓe ɓe ñaawiren nunɗal si nunɗal no wowɗede ko ɓuri heewde kon haqqille meɗen ko yaata ka tribunal e ka police
e ka gendarmerie e ka commune e ka quartier e ka ɓe yalli enen hakkunde meɗen ko wonden e ñaawude ko nunɗanno e muɗum wallahi ko ɓuri heewde kon ala mi addana e misal gootal mi ƴetti yimɓe e oto a min ari ha nokku goo goɗɗo waɗi malkonduwi mi duɓɓirimo ɓaawo ɓay men cippike ɓe mi naɓori ɓen fi allah ɓe faala yande o ɓe piyamo taw dari feetoɗo ko watta dari o ko huɗaɗo ni o ko yarɗo ni o ko ni waɗi o ko ni watti min wona fi mi naɓori on de ɗo wona enen ñaawata acce police ɓe ngara ɓe ñaawa ma min yaafondira miɗo tañƴini min komin bonni o wi mawɓe si tawi komin bonni on yaafelan si tawi ko onon bonni on yaafike on sabu ɗum ɗo no heewi naɓora yimɓe an tigi bonnaaɓe daranoma ɓay ɓe yanaɓori ɓe yoɓata no wadde ka ala e wadde hande patron jo okkorowoma waɗanoma piiji mum sako e maaro aray wonde 500 000 aray wonde ɗum ɗo aray si denna baari o adday ngaari baari o adday ɗum ɗo o nangodira e goɗɗo goo miskino ma gaño maɗa ɓalejo kir mo tawata o ñini hollirta hay moddi eyyi a ari joni ha ɓeeɗo no andi fimu ɓe no tawa ka keerol ɗo ɓeeɗo ko ɗo ɓe tawano ko ɓe onta kam ɓen ɗo o tooñay alhaji en ko ɓuri heewde ko o tooñay alhaji en ɓe alhaji en menen min andira ɓe tooñe ha hande ye andi gurdam maɓɓe ɗan fof nda tu sabu nafoore hunkum ɗon on tigi nunɗata o hula joni to wiɗo alhaji en he enen alhaji en min komi andi ko ɗo ko onon tooñi ɗo on yawtiɗo ɓorno on ha ɗo wonno ko ɗo wonno o inno hañanti woodi ɗum ɗo so Allah jaɓita kumma e waro cippade ɗo ko ɗi intérêt ji ko ɗi haaɗi lamɓe ɓe nunɗa ko ɗi haaɗi enen kadi nunɗen ndaren no ñaawirten noon ka ɓeygure meɗen hakkunde batajo e botaɗo ɓe haɓoyɗo on tigi aroya ɗo hewde tum batajo ina hande ka iwno ɗon ɗo hande kaari ko accirin mi ala yo min miɗo andi ɗum on no setti tum hunduko muɗum ɗo ɗuman miɗo andi himo haɓɓiti o yaltinde ɗo kono ko kanko yaltata ɗo acce hara hay o landaki taw oya kayfa tahkum min tarafin wahid wa lam tasma min al akhar ayna yadharu al haq ko honno an nanirta ño'irta lefol gotol pet ɗum ala e wadde no wadde ko noon kadi ɓiɓɓe hakkude bataɓen e botaɓen ɗum kadi koma ko waɗi o ko nuuɓete kon ruuya kon piite o to taw koma ko ɓannete ko mawlite kala ko adda koye suuɗe jonne la hawla wala quwata illa billah fere noon lamɓe ine lamɓe nunɗa lamɓen ko min woni e yiwde si a ñaawiri ni hakka ɓeygure maɗa ha a wonoyi chef de l' état ɓay pelletti toon kadi hara no woodi ɓurɓe ma nafude e ɓen ɗuuɗama nafude no toon huleteɓe no toon ɓe hulɓinaki yasi kurenade ñawata kama takununa yu'ammar alaykum kono wa'uɗon non ko non lamɓe mum ɓe wata so moƴƴi ɓe moƴƴay si on boni ɓe bonay ɓen andi ko ɗum goɗɗo landino ali radiallahu taala anhu o inni ene ali o wi fewndo aboubacry alhaali laamu ngun deƴƴino tawi no ɓutti yos omaru men ousmane men an fewndoma ɗum woni ponso par sabi guere yitum ne wartodiro o wi ngaldina o wi fewndo aboubacry e omar e ousmane hari ko menen wonno laamaɓe ɓen ko kamɓe ɓe annduɗa ɓen kadi woni laamiɓe ɓen laamiɓe ɓen no moƴƴi laamaɓe ɓen no moƴƴi honno guere waɗirta ɗon o wi hande noon ko min e ma ko min laami kusifa ma mi laami yasikude fettata kanko tigi o ndaarota himɗo muranɗum ɗo ko waɗi ha fetti fewndo ali ko wona fawre makko ko zamanu ko yimɓe ɓen serti awangol ñaawugol
nunɗa ka ñaawugol wattanen fonndo ɗum wonaa ɓe ka justice wonaa ɓe tawa kaydiji ɗuman amma tawa portelaire no woodi ma ɗum ɗo ɗum ɗo no woodi kala kalanɗa hakkunde ma e Allah ene ɓayiɗa tawanooɗo ene ɓeeɗo ɗi ko hombo atti yennude ɓeyde ko hombo tooñi ko anndi tawn tigi faalaka wolde goonga o giwe ɗum no metti fii ɗum no metti fii Allah nani ɗo fayda min feeno komi arta ɗo hari mi annda mi yii do oɗa no ɗuman no oɗa oɗa no ɗumantinno oɗa la ilaha illallah yahen fuuta kamen ndaare mawɓe ɓe Allah pooɗi duuɓi muɗum haa luttiɗi e ɓiɓɓe meññiraaɓe mum e kottiraaɓe muɗum tawi jooni kañoni mawɗo gorol yawtingol keeri sottingol bornoji jaɓutugol terenji ɗum ko woni toon kon ko Allah tun anndi ɗum ta gooto susta ye ɓay ko ɓe o he terte ɓen mo sonkidi e ɓen ɓe ñaamayn terte toon kan nunɗal fota e wonde enen almamiɓɓen ka juulirde ndaare cippirowi e nokkeeli goo ndaare gereji no yaha haa tawa ko yon tigi yeenoy e fi mi jonne ɗum ɗo 3 millions waɗami deden imam aki deden imam lewru ma eta jonne ɗa hay sam faran a jaati si a annduno ko jokkuma ɓaawa wongol deden imam ma premier imam wallahi hay si ɓe yoɓinuma 10 millions par mois a wiyano ɗo mi ɗaɓɓira nokku no muuride harana ɗum ɗo awa nunɗal ngal yo fuɗɗo ley si fuɗɗike ley ƴawi kowoni ƴawde kon tawi koko nunɗi ko nunɗal woo ko ɗum woni ko anndaka nder galle ko ɗum woni ko anndaka juulirde ko ɗum woni ko anndaka l'école ko ɗum woni ko anndaka atelier ko ɗum woni ko anndaka établissement ko ɗum woni ko anndaka marché si ko yaltoyɗo wo nunɗay ko yaltoyɗo wo moƴƴay en toriki Allah yo Allah waɗi en nunɗuɓe yo Allah waɗi en feewɓe ɓe nunɗa ɓen feewaɓe yo Allah fewnuɓe simo hoddiri fewnugol ɓe so hoddiraɗo yo Allah pottimɓe naɓa ɓe ka o nawri wo o danda en bone maɓɓe o addana e moƴƴi ɓe fewɓe allahumma adina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت قوم إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. andon ɗo koko yawitiɗen ni moƴƴintingo saffuji ɗin no jaa e ko timminta julde nde timmina saffuji ɗin moƴƴi ndaren ka sujjeten ɗon juulen julde mo tañƴinaki alan sara taway. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم